LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه المقدمة فإننا كما بدأنا في الأسبوع الماضي كنا نذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مسيب جلب تدب باو يتغل من الله تبارك وتعالى sabu yettore ko Allah wodani hiɗen wallinoramo kanko Allah ɓawde yettuɗenmo eɗen insinanomo eɗon mawlora Allah immorde boneji wonkiji me'en e golleji men bonɗi. Kala mo Allah fewni ko o woni fewuɗo on, kala mo Allah majjini ala fewnowomo. ɓawɗum miɗa seedo seedande wondude e haqiqa wonde ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo on lorra mo rewali on si wona Allah kanko tun kadi o ala hawtidiɗo e ɗum. Miɗa seedo wonde o wiyeteɗo Muhammad ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah. Miɗa toro Allah yo Allah juulu e oɗo nelaɗo, kanko kala e ɓengure makko e wondiɓe makko e kala ɓen jokkuɓe mo jokkuɓe ɓe iwtiri ɓawo maɓɓe no moƴƴiri ha ñande joddi diina. Miɗa toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en iwtiroɓe ɓawo oɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, jokkamo no moƴƴiri ha ñande tawimo ko aljanna firdawsil a'la. Yo Allah waɗan en ɗum. ɓawo ɗum wono andirɗen noon musidɓe julɓe tedduɓe yontere hande e nder yontere feƴƴinode e yewtuno fuɗɗiɗen jantagol ɓe yimɓe jeɗɗoɓe ɓe Allah tabaraka wa ta'ala ɗowdinta ka sengoli ɗowdi arsi makko. ñande ɗowdi ala si wona ndin ɗon ɗowdi. hiɗen toro Allah tabaraka wa ta'ala yo Allah hawtowɗo on ɗowdin e nden ñande. En yewti en jantike yimɓe nayo e maɓɓe hande ko jowaɓo on e jeegaɓon e jeɗɗaɓe on ko ɓeɗo wonɗen e lintude ɗo Incha'Allah. Ndaren ko honɗum woni sabu ɓeɗo ɓe ɗowdinede sengole ndiɗo ɗowdi ɓe okkede ngal ɗo teddungal ko honɗum ɓe huwuno ha ɗum woni sabu ɗum. ɓa wiwɗen piiji ɗin fof sabu no woodi ko ɗum waɗi tawɗen mawɓe men ɓen no maaka aduna ko sabu, lahara kadi ko sabu. ko noon woniri. mo yahi yiite jahannama sabu ko naɓimo kon no ton, mo yahi aljanna sabu ko naɓimo kon aljanna no ton. yo Allah okku en sabu ko naɓa en aljanna, o danda en sabuji naɓa e yiite jahannam. nelaɗo jantike nelaɗo sifaniki en ɓeɗo jeɗɗoɓe ko woni golle maɓɓe won ɓe makire hadis mo jantiɗo yontere hadis Abu Hurairata on wonde sabu atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. imamun adilun wa shabun nasha'a fi ibadati llahi azza wa jal wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansabin wa jamal faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat ayna. muttafaqun ala sihhati hadha al hadith. o hadith nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe ɓanginani e wonde yimɓe jeɗɗo Allah ɗowdina e ɓeɗo ɓe maaki arno on e ɓen mo lintiɗo yontere hande almamijo nunɗuɗo ɗimmo on suka mawnuɗo e hoore dewal Allah azza wa jalla
tammo on raj neɗɗo mo ɓernde mum nden yowi ka juulirɗe nayaɓo on ɓe holli wonde worɓe ɗiɗo yiɗidirɓe fi Allah ɓe fotti e hoore ɗum ɓe sirti e hoore ɗum hande noon ɓe holli alkhamis jooɓo on rajulun da'atu imra'atun hara noon on ko honno o wa'i on debbo nodduɗo o gorko hara o debbo ko honno o sifori ko zaatu mansibin wa jamal ko joomiraɗo darnde joomiraɗo post joomiraɗo ngari joomiraɗo iwdi joomiraɗo darnde ko o noddimo faade e wonki makko kin rajulun da'atu imra'atun ila nafsiha wa laysat ka ayyi imra'atin bal hiya imra'atun laha makanatun wa manzilatun rafi'ah wa qad a'taha Allah min al-jamal ma yaj'alu al-fitnatu biha ashad wa at-ta'alluq biha a'zam فيا الله كيف ينجو من وقع في مثل هذا الموقف إلا بإيمان عميق وبصيرة نافذة بهولي وند جواب on ebe ko gorko mo debbo noddi faade e hoore mum aru e hinolan haytulak e hinolan o debbo non kadi wona debbo dey na debbo ɓaɓe holli wonde rewɓe hino ka rewɓe o debbo nodduɗo o gorko ɗo faade bonki ko gorko marɗo nokkure towunde ko debbo marɗo poste wiya jon si ama o ko ministére jo on debbo ko kanko woni ministre to nokkel kaari e hoore ɗum himo laba himo dari Allah okkimo immorde e ñari ko wonata sabu fitina on ɓurde sattude hella makko Allah okkimo immorde e ngari ko tawata hara porobulen on ɓuray mawnugol hella makko ko honno daɗirta porobulen ɗum ɗo si wona on mo Allah subhanahu wa ta'ala okki iman lugguɗo e jite wuɗɗaje ko on ɗon tun wawi daɗugol oɗo probléme fitiniraɗo oɗo fitina hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en fitina o fitnireɗo oɗo fitna sabu si woni ha goɗɗo fitnirama oɗo si woni ha goɗɗo fitnirama ɗum ɗo kara han si wona Allah ƴawnimo kara han o ƴawirta kara han o wawata ƴawrugol kara han o wawata ƴawrugol oɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi oɗo gorko o nodda e oɗo poste bimana o nodda oɗo fitina sabu gorko no yango fi debbo duuɓi heewde o ronka heɓudemo gorko no yango fi debbo duuɓi heewde o ronka heɓudemo kono si tawi debbo ɗaɓɓi gorko haysi ko bimbi goto o heɓaymo si wona ommo Allah subhanahu wa ta'ala hiwi no satti ha ronki oɗo non kadi ɓawoni o noddama e ɗum ɗo o wi inni akhafullah min wona police mi huli min wona sokede mi huli min wona modima mi huli min wona yimɓe amɓe mi huli min ko miɗa hula Allah inni akhafullah o wi himo hula Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓuri mawnude e ko okka oɗo martaba ko annabi Yusuf alayhi salam nokku ka oɗo debbo eti fiyo o hendomo etaji ɗin fof ko o wawi kon fof etanɗe ɗen o wawali gañagol annabi Yusuf alayhi salam yayi ha annabi Yusuf alayhi salam ɓe maki assijunu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ko kaso ngon ɓura yiɗede an diini kon ko ɓe wollan noddude faade e mu'um immorde e bonki oɗo ko kulol Allah ngol ko ɗum waɗi ko kulol Allah ngol sakki oɗo o yanali e oɗo bone sabu Allah subhanahu wa ta'ala ko fodi alijanna on ko ɓen hulɓe daragol yeeso Allah ɓe ñaawe e ɗeɗo ñaawoge sattuɗe wa amma man khafa maqama rabbi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa amma on hulɗo daragol yeeso joomi makko
o haɗi wonki makko ki ngay e mbeleɗe makki ko oɗo kanko aljanna wonta werde makko. Yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en hulayɓe daragol yeeso joomi ɗum tawa hino yeddimo. Yen andu no jeeya e ko Allah subhanahu wa ta'ala okkirta neɗɗo on teddungal hiwgol hoore makko e yanugol haɗaɗi. Hiɗen andi ɓe wi'eteɓe Abdullah ibn Umar hiɓe fillani en hadisi wele e Allah woni e maɓɓe. Hadisi on no ko deftere Bukhari e ko deftere Muslim. Wonde kanko Abdullah ibn Umar o wi'i wonde o nani nelaaɗo no maaka sallallahu alayhi wa sallam wonde yimɓe tato ɓen laatiɓe ko adi on no waa wonde hana ko bani Israila. Ɓe yimɓe tato ɓe yahuno nokki goo ɓe yahi haa ɓe weeri e lelorde tawi ndiyam hewtitike ɓe ma jemma ari. Ɓe hewti nokkure tum ɓe hayni ɗon ndiyam fokkiti arde no ari noon e fi riwaya goo. Ɓe hayni ɗon fammere e nder fello, fammere yolnde wonde e nder fello. Ɓe wi joni yo ɓe naatu ɗon ɓe ɗuwo. Ɓe naati e nder nden ɗon fammere. Fetere daɓɓiti ka hoore fello ɗon ari uddi dambugal fammere nden e hoore maɓɓe. Tawi noon ɓe ala hay e nokku ka ɓe yirata anna on. Ɓe sutaki yaasi, hay hendu ala ka wifira, téléphone ala, ɓe ewnotako goɗɗo anday ɓe ɗuwi ɗon sakko woɓɓe ara ɓe ɗaɓɓita. Ewnotako, noddotako, téléphone ala, tawi réseau ji ɗin fopp kupi ha heddike réseau goto. Réseau on ko Allah tabaraka wa ta'ala. Yoga e maɓɓe wi'ani yoga hay goto ala ko dandata on e nde ɗo tampere e nde ɗo fetere nde wonɗon e ley mun ɗo hande si wona tororon Allah sabu golleji mon moƴƴi ɗin belaju Allah subhanahu wa ta'ala yolɗinanayi on. Torore Allah golleji mon moƴƴi ɗi gollan ɗum Allah subhanahu wa ta'ala. Ko yimɓe tato gorko arano on e maɓɓe immi dari o wi an Allah, ya Allah jireɓeteɗo lan on, ñande goo miɗa laatino miɗa mari baabiraɓe ɗiɗo bimana nene e baaba nawyuɓe nayeɓe kadi ɓe ndowi duuɓi. Mi laati mi adintinta hirtingolɓe, ɓengu wona jawdi. Mi adintinta hirtingol ɓeɗiɗo wona rewɓe am ɓen, wona ɓiɓɓe am ɓen, wona kadi jiyaɓe am ɓen. Ñande goo tongimmi ɗaɓɓugol leɗɗe. Tawi miɗo yahi tenugol, kami yahi toon mi artali si wona tawde niɓɓi. Mi yahi mi ɓirani ɓe kosan ko mi yarnata ɓe kon. Ɓaɗen ñalaɗe feƴƴi, ɗen ñalaɗe feƴƴino e ñalaɗe feƴƴuɗe. Tawi sattede waɗay ha tawa ala ko ñaame, tawa ko kosan wona yarede hay kosan dammi har ɗum yareteno. E sa'i goo no yahayno ha tawa ko nene ɓengure nen koyo natuka sunture teɓa taku herƴa taku ara si tetti takuje ɗen herƴa ɗe saggina waɗa ñama koye ojjiye mum ha yona. Ɗum fata ɗon ha ɓenda mor wankina yare. Ɗen ñalaɗe feƴƴi eɗen e wigol meɗen hande no satti ken kona kiri no satti ken ɗen ñalaɗe feƴƴino goy. Tawa ko non wurira hande no woodi buy ñameteji goo sa wi'ani woɓɓe goo no ñaame hande ɓe innay ɗum ko na ñameteno. Surtingol saño en, ñamugol ngampi en, siga ɗin piiji e ñameteji aɗa hande buy anda ɗum ko nguure no piyeteno kore payanɗe fo ta hunde ala ka rewre. Oɗo tawi ko oɗo e tawune muɗum tawi ko ñamete jemma on tawi ko kosan dammi kadi ko ɗum wona ɓirede yare ala ko ñame si wona ɗum. O wi ñande goo mi yahi
mi niɓɓi ka tenugol leɗɗe artugollanteɓe niɓɓi mi yahi ɓiroygol artugollanteɓe ɗanike LAAWOL KISAL mi hewti ɓa mi hewti mi tawi ɓe ɗanike mi añi nde mi findintaɓe hande mi heɓata kuddi maɓɓe biro an e ɓen an hiɓe ɗaani mi faalaka findingolɓe hande mi heɓata kuddi maɓɓe fayɓe ɓen hande goɗɗo heɓataka ɗano ɓe aray baysi ɓe konki kuuru on faltaka ɓe bugo kaaƴe ka hoore tolje biro maɓɓe e ɓen maɓɓe ɓe bugo kaaƴe e hoore tolje ɗen wiyo biro maɓɓe e ɓen maɓɓe ɓe yaha ɓe hiira ha bare e gardi gonga si ɓe tawi ɓe falama ɓe bugo kaaƴe ka hoore tolje on ɗanotako mi ɗantako bandi ta Allah arsuko e sifa ɓen no ɓiɓɓe ɓen ɓe Allah arsiki sifa ɓen ɓi yo Allah fewnanɓe oɗo wi kanko o saɗi ɗulle ko biro makko e ɓen makko o addani ñamete ko kamɓene kadi o addani o wi mi añi findingolɓe kaɓe ɗani ɗon mi añi kadi ƴettugol ɓiraɗan ɗan mi jonna ɓiɓɓe am ɓen ɓe yara taɓe atto biro an e ɓen an yargol min mi ala ko ɓuranin mi ɓenɗiɗo mi adintinta biro an e ɓen an hoore hay e goto mi findintaɓele kadi o wi o dari ɗon mi dari ɗon ha fajiri on feeri miɗa habbi finugol maɓɓe e hoore ɗum foppo pay koye no ŋaaña koyɗe an ɗen ɓe wiya baaba min ɓe suti wonde ɓe jogii peloton kuy ɓe andi ko ñamete won nder ton mi innaali ɗo mi yurmete ɓiɓɓe am ɓen mi jonna mi adintina biro an e ɓen an mi dari ɗon pay koye ŋaañi koyɗe an ɗen ɗon ha koye ɗaani mi dari mi jooɗaaki kadi ha weeti sakko ɓe fina tawa miɗa ɗaani min kadi mi dari ɗon mi habbi ɗon finugol maɓɓe ha fajiri on feeri ɓe fini ɓe yari ɓiraɗam maɓɓe ɗan ko nden ñande ko ɓikkoy ko heddi kon ɓe ittiri kooje Allah si tawi hara komi waɗirno ɗum ɗo tawa komi waɗiri ɗum ɗo wona fiyo ɓiɓɓe am min kadi waɗanan wona ko manin kaɓɓinata kon jom mila baññalon na ɗum mi waɗiri wona fiyo mi waɗane ɗum ɗo ñande mi wawana hoore an wona fiyo yimɓe ɓe mantan ɗon on no ɗiggani biro makko e ɓen makko komi waɗiri ɗum ko fi an Allah ya a welto si tawi ko fi ɗum mi waɗiri ɗum Allah yolɗinanmen nde ɗo fetere nde o wowluno ɗum a sikkay ko oɗɗi mi mana ko botin o ñoƴƴi fetere nden waɗi kirr tawi jungo soray kono hoore sorata on ɗon potti tawi jungo gon soray kono hoore sorata on ɗon potti yahiɗa ɓa on ton pottike tawi hande kadi ɓe haynike yaasi kono ɓe wawata yaltude ɗimmo on immi dari o wi Allah ka wonɗen ɗaɓɓude ɗon mahallu shahidi on ko wonɗen jantorde hadisi on kon e nde nokkure ka wonɗen ɗo goɗɗo go wi'i ɗimmo on ya an Allah laatanolam ɓiɗɗo bappirawo am ma ɓiɗɗo ben am mawɗo ko wiyete am laatino miɗa yiɗi o ko o ɓura yiɗede yam ɓuri ko gorko yiɗata kon debbo min miɗa yiɗi o ɓuri tonin ko gorko yiɗa debbo kon miɗa yiɗi mo ɓuri ɗon mi ɗaɓɓiri o ñande goo bonki ala ko mi etaki fiyo mi heɓudu e makko bone o sali fes o sali suud ala tiktakji waɗete ɗin fof ɓayɗen andi nokkeli goo tiktakji ko rewrete kon sukaɓe jogii kon no ɗuuɗi mi rewri ɗin ɗon fop fiyo mi wawu bonirde e makko o sali fes ñande goo woni ha tawi hitande goo immorde duuɓi sattirimo moƴƴa non o sattira ha tawi alaka rewre on sey o arinmi o tawinmi ka an o wi yomi wallirmo hunde kaari hasaba kaari hewtanimo nokkugo si hewti ha debbo dimo yahi fewti ka gorko walliran hunde kaari haray hewti nokkugo o wi mi hewti ɓawo hewti ɗon o wolanilan ɗum mi ƴetti dinar 120 yani 20 dinar 120 mi ƴetti mi watti e juuɗe makko e hoore sart
ɓa o hewti o yeeti kelan ɗum minni ella ala hiɗa andi ko anduɗa kon min kadi ko ɗo mi habbinoma komi ɗaɓɓirnoma kon mi heɓali min kadi a heɓay ɗum ɗon jungo an kono ko si tawi mi heɓi komi falano kon bonki kin ko ɗum min kadi a waɗnaylan ɗum haray ɗin no fota e million ji hande baltode yaha milliard ɗi mbuɗo jonni mo ɗo tawi gorko on ko ga alɗuɗo debbo on o sattini o waɗiri ɗum fii hiwgol wonkiji ɓiɓɓe makko ɓen taɗi bonu ɓaasi boneji ɗiɗi yani koko ɓuri fanɗude kon wona ƴettede ko ɗum karam koɓɓen holli si tawi boneji ɗiɗi yani koko ɓuri fanɗude on ƴettete si moƴƴi ɗiɗi yani tawi a wawata moɓudugol ɗi ɗiɗi noon ƴetta ko ɓuri janɗude kon si tawi boneji ɗiɗi yani tawi fo rewra gotum e mum a wawata daɗude fes ƴettugol bone on ndaare ko ɓuri hayfude kon ƴetta ɗum ɗon yurtakabul adna minal mafasid ko waɗɗitate ko ɓuri fanɗude kon e boneji ɗi dagaki ka goɗɗo yeeya hoore mum fiya ɓiɓɓe ɓen faggire ɗum dagaki fes ko wontiki sattira o ko sattira oɗo waɗi ɗum kono gorko on waɗi pere ridoji ɗin jippina joni o jonnima mbuɗɗin ridoji ɗin foppo jippina ɓeyayi haaka ka gorko joɗanto ɗon ɓingu mum tigi ko ɗon debbo on wimo hulu Allah ittaqillaha hulu Allah wala tafudda al-khatam illa bi haqqiha wota hewtu hurundare nden si wona ko e haqqe mum a jeeya ko fokkotuɗa ɗo wallahi billahi ɗon wela immade ɗon haaka o hewti ɗon wela pottade o wi ko ɗon mi immi e hoore makko mi wonciti ɗum non ko o ɓura yiɗede an e kala ko woni aduna kon fop o mi accidimo e kanƴe ɗe mi jonnimo ɗen kadi o yaadi e mum Allah mi torike ma si tawi wona police araninmi ɗo si tawi wona moodi makko konkaninmi wona ɓengu am min kadi ari immininmi ɗon hara ko kulol ma an Allah immininmi ɗon ko sabu o wi'i yomi hule ko fiwata anangal lettiral Allah hara sabu ɗum ko ɗum immininmi ɗon mi accidimo kadi e jawndin o yaadi e mum Allah si tawi ko ɗum ittan men ndeɗo hayre yolɗinan men hayre nden waɗi kir fetere nden tawi hoore soray kono becce ɗen sorata Allahu akbar e yii ɗo e jaa dewe ɗen ko ɗiɗi ka waɗugol yamiraɗe accigol haɗaɗi ndaaru o mo attiɗen jantade ko honnugo waɗi ko ɗiggal ngol nene baaba koko yamira non ka koko haɗa koko yamira amma oɗo ko honnugo acci ɗo ko zina woni ko acci ne zina koko yamira koko haɗa diina kanko mahi ɗum e hoore ɗum ɗo huwugo yamiraɗi acci haɗaɗi Allahu akbar ɓaawo ɗum tammo on kadi immi dari o wi Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah hitande go mi gollinno golloɓe mi jonni goto kala e maɓɓe joddi maɓɓe nin si wona aaden goto on ɗon min diskiti seeɗa tun o accidinmi e joddi makko nin o yahi mi hendi joddi makko nin mi inni ɓengure an nen awa hey hasaba kaari hunde kaari ko kaari jeyi hitande ari o ko kanko jeynani wallon mo hetta kun dam woni ɗon ha no wawon dara ko dammum ma ko maaro accuno ɗum woni ha sottira goɗɗum ɗuɗiri noon ha wonti ngeloɗi wonti nayi wonti terenji wonti jiyaɓe ɗuuɗi o aroyimmi ñande goo tawimmi o wi ko ayo moodi kaari ñande goo mi accino ɗo hunde kaari e jungo ma wallan mi hetta wallan dammil an gi mi araningil on say o wi'immi heeko an wallan mi hetta mi wimo heyi kala ko yiiɗa kon hella ɗo fop dammi nayi ngeloɗi jiyaɓe terenji kala ko yirɗa hella kon ɗo fop ko jawdi ma ndi o wi'immi wota a jalan ɓa a heɓi jawdi
wota jalam min ko dammil mi acci ɗo jonnan dammil angi mi yaha o wi mi jalama koni kon ɗo fopp ko an jeyi ƴettu yaha koko accuɗa kon ɗo mi dankanima Allah waɗi barki e muɗum ko kañum ni ƴettu yaha o mooɓi fop o soggi fop o fewyani ko naɓortako kon ko heddi kon fop o soggi o naɓori hay gotum o accana Allah simiɗa wawno jonnudemo gotil men seeɗa mi ƴetta ko heddi kon fop o noddatano lan e police ka nodda lan e police si tawi ko kulol ma an Allah mi jonnirima ɗum ɗon fop o yaadi e mu'um ko kulol ma an Allah yolɗinan men fetere nden yahi wasi tawi ha hande nde arali ɗon ɓe yalti ɓe yahi ko ɓe hisuɓe ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko honnum ɓeɗo torori Allah subhanahu wa ta'ala ko julde ko korka ko hajju ɓeɗo ko ɓe torori Allah subhanahu wa ta'ala ko golle moƴƴe ko hina e ɗum ɗo no dagani neɗɗo si o heɓi ande ka o torora Allah subhanahu wa ta'ala golle moƴƴe ɗe o waɗi kono tawa noon fewndo o waɗuno ko fi Allah o waɗiri a heɓi nawnare sattunde a heɓi faale ɗe tawata hara yiɗa faala nde ɗo hunde sattirima heɓugol no wodanma miijitagol golleji ɗi waɗɗa miijiɗa so tawi hara ñande goo haysi ko goɗɗo yoɓanɗa paas ñande goo haysi tawi hara ko sanfaran okkuɗa goɗɗo haysi ko goɗɗo okki konki kuruma o wi fi sabilillahi yaltinɗa 1000 francs okkuɗamo kono tawa fewndo waɗanɗa o wona o kan no heewi soñdia yo o yiwanan ka dambugal ɗo ta wona ɗum ta wona he yo Allah dandu o arde ka an ɗo tawa ɗe hino kaaro hino piiji fo o torola 1000 francs ronka heɓude ta na ɗum fiw ko waɗirɗa ka ɓernde ma fewndo yaltinta jawdi jonnamo ko wonno ka ɓe miijo ma ko fiyo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓe ɗum lahara no wodanma wi'igol Allah si tawi hiɗa andi hunde kaari ko sabu ma an Allah mi waɗiri Allah ihuntanan oɗo haaju Allah sellirana nde ɗo nawnare inchallahu Allah subhanahu wa ta'ala hayfinante haray ɓawo ɗum ta goto ronku heɓude gollal moƴƴal ngal o golli tawa ko fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko waɗiri sabu yen andu alaka golle nafayɗe ka Allah subhanahu wa ta'ala hewtiti golle waɗiraɗe fi makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala kala ko goɗɗo watta kon e dewe e piiji moƴƴi yo eto o heɓa koyte kon al ikhlas laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko ɗum ɗon woni ko dandata ikhlas on ɗum danday donc haray almuhim e yiiɗo e oɗo suka o heɓi ngal ɗo ɓural hiɗen tijjinde oɗo kadi e ɗowdinte sengoleniɗo ɗowdi ñande ɗowdi o ala si wona ndiɗo ɗowdi ndi Allah tabaraka ta waɗi fi ndeɗo ñalande ɓe holli asadis jeegaɓo on rajulun gorko tasaddaqa bi sadaqa ittuɗo sadaka ja ittugol sadaka no wona sabu ɗowdi nede sengole ɗowdi Allah ni ñande dargal kono wama aktharu mutasaddiqina no heewi ittoɓe sadaka hande no itta sadakaji ton 1000 francs 5000 10000 100000 1 million 1 euro 3 euro 5 euro 100 euro ha 1000 euro bala hay milliards ittede sadaka kono hara woɓɓe e maɓɓe ɗowdintaga sengolidi ɗowdi fi hon ɗum ko tawde anniye on moƴƴaali ko fof non pelletti ittoɓe sadaka ɓen ndi maɓɓe nin no mawni ka Allah tabaraka wa ta'ala ko woni tun ko senninirta ɗum kon ko heɓugol anniye on ko laɓɓinangol Allah subhanahu wa ta'ala e sadaka mum on suuɗa sabu ko ɗum ɓurata ɓattade e ko wiyete kon ikhlas oɗo simo wawno suurde haɗa hoore makko andalo itti sadaka o suuɗayno hara himo wawno suuɗugol hara e hoore makko andalo itti sadaka o ittayno o suuɗayno ko ɗum waɗi o suuɗi sadaka on ha tawi nano makko ngon anda beri ko ñaamo makko ngon itti harana okkayɓe jungo ngon ka jiiba faale sekugol mbuɗɗin hay nder ton taw no suɓude nder hoy koy e hino 20 000 misa joni enen kamen ɗo 20 000 no ton 10 000 no ton 5 000 no ton
1000 francs no ton 500 no ton wiyama joni fi sabilillah ukkowo jungo hara darata hay ko hawri e mum hara darata hay ko hawri e mum waɗani no fanɗi no fanɗi ko ɗum waɗi no ɓenno woodi goy ɓenno woodi goɗɗo goma mi hooli no sifanilan kernojo karamakoɓe tedduɓe kawoni ñande goo hoorejo yafoto immorde e hooreɓe lamɗo immorde e lamɓe andi karamakoɓe tedduɓe tijjoraɓe kulol Allah ɓen ko ɓuri hewde kon hoore ɓen ɓe dogay ka maɓɓe toragol du'a ñande goo hoorejo yahi ha gaari otowal makko ngal ka dambugal makko o naati hewtugol makko tawi miskino goono ari ɗon toragol on no ari ɗon toragol kadi ceerno en on ɗon naade du'a ari toragol desa ko fi ko huntore haajo ko ɗum addimo ka ceerno en wure fatali ka suudu coggobirede heɓaki hoorejo on ari hewtugol makko o wiyayo o naatugol makko wi haray o juule nelaaɗo haray wo naatana ko hewtugol kamon ga meɗen hewti ga e ɗaɓɓugol e du'a hara e hino ɗo ko Allah arsiki men kon hara meɗen tori e du'a o ƴetti enveloppe no o woniri noon ka enveloppe no woniri noon ministre jogoy o jonni ceernoɓen wi suka goo yo jaɓu ɗon on suka ɗon jaɓi ɓa suka on jaɓi ceernojo on ɓe maaki jonne moodi kaari ɓeeɗa arsike maɓɓe mo ɓe to ari torago Allah addi ministre jo wi on ndaarali ko woni kon ton o wi ko mo fudde ɓuri ɗum o udditali enveloppe o ndaara ko euro won ton ko dollar ko franc ko 1 million o memali o ƴetti o jonni on ɗo yaltir ɗon yaara ngal ministre jo on tawi o himo andi ko addi kon o wi ngasi o fodde ɓuri ɗum yo yaw ndaari himo andi o ittuɗo on sadaka ɗon nde ñande ceernoɓe ɓe andi ko ɓe itti ɓe anda ko joni ɓe itti ɓe ndaarade enveloppe on no wonir noon na mbuɗɗi e kende sakko ɓe inna ko ɓe anda ko ere wontoma ko dola ma na ɗum allahu akbar ɓen no woodi Allah subhanahu wa ta'ala o manti ittoɓe sadaka ɓen ɓe fopp maɓɓe o manti feññinoɓen kono o wi in tubudu sadaqat fani imma hiya si on feññini sadakaji ɗin hare moƴƴi kono noon wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum si tawi on suuɗi sadakaji mon ɗin on jonni wasuɓe ɓen ko ɗum ɓuri on moƴƴande sabu so waɗi wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'malu khabir Allah fukkane on junubaji mon ɗin andite kala ko watton ko janɗi fanni Allah no humpiti o yoɓay on ɗum si tawi Allah mo wonɗa waɗanden on no andi ko wonɗa wadde kon haajuma hande kadi e ɗaɓɓugol ko yimɓe ɓen andanama fi hon ɗum haccetaɗa yimɓe ɓen andi ma andali Allah mo wonɗa waɗanden on no andi si Allah yoni ko seedano e golle men ɗen hadis no egge Abdullah ibnu Ja'far yole Allah ne makko wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabb sadaka suuɗaɗo ɗannina tikkere Allah jeyɗo on sadaka suuɗaɗo Allah no tikkannoma hiɗa yeddimo hiɗa waɗi piiji bonɗi ɗi Allah seytiniranma sabu mum ƴettugol ma sadaka on suuɗa jonna fodduɓe e jonnede ɓen ɗum no wona sabu nden tikkere iwa nde ɓanto fes nde iwa e hoore maɗa allahu akbar yo Allah hawrni e sawaba assabiul wal akhir jeɗɗaɓa on sakkitoro on fa rajulun ko gorko imtala qalbuhu bi muhabbatillahi wa khashyatihi wa ta'zimihi fa dhakara Allah bi makanin khalin la yarahu illa huwa azza wa jalla ذكر عظمته وفضله عليه ورحمته فدمعت عيناه شوقا إليه
وفي هذا وأمثال يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نجدم كونتنم الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala hebbini berne mun den immorde kulol Allah subhanahu wa ta'ala e jiggol makko e mawningol Allah tabaraka wa ta'ala o tawi himo weddi kanko tun hay goto sudage mi siwona Allah o anditi mawnugol Allah tabaraka wa ta'ala e bural makko e yurmede makko gomdi makko din hibbi loko faade Allah subhanahu wa ta'ala hulugol lette Allah den ko sifa be tigi Allah woni ko be woni gomdimbe ben ko kontete gomdimbe ko ɓemɓe tawtara si inde Allah si fi Allah jantama ho ɓerɗe maɓɓe ɗen hula si ayeji Allah ɗen jangama e hoore maɓɓe imanu maɓɓe on ɓeydo tawa ko e joom maɓɓe woni ko ɓe holorta ko ɓe woni huloɓe Allah ɓen tigi tigi ɓen ñiɓoɓe julde ɓe itta zakka si a nani no wiye huloɓe Allah ko ɓeɗo geyaka e huloɓe Allah ɓen on mo tawtara fi Allah wowlete ɓernde makko nden riɓata nde memminotako tentini non yeteteɗo Allah haɗi ndeɗo hunde ka alqur'ana o duumo e hoore mum min miɗo hula on neɗɗo mom andowo ndeɗo hunde Allah faalaka ɗum nodda goɗɗo yetoɗamo Allah yiɗa ɗum Allah faalaka ɗum tawa ko ɗum kanko watta tawa ko ɗum o waɗata himo duumo e hoore ɗum huloɓe Allah ɓen si fi Allah haalama hey ɓerɗe maɓɓe ɗen hulay ɓe hulay him Allah ne yewti fi maɓɓe nokkugo kadi wa idha sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubuna ma ash-shahidin Allah no janto bani Israil yoga e maɓɓe wonde siɓe nanino alqur'anare jippinanden e hoore ne laaɗo ayi gite maɓɓe ɗen no wankina gomɗi hakke ko ɓe andi ko immorde gonga hiɓe toro Allah ɓe inna Allah min gomɗini ko adduɗa ɗo windude men e feeɓe seydiɓe gotankako ma nelaɗo no maaki e hadis eggaɗo ibnu abbas radiallahu anhuma wonde annabajo on maaki sallallahu alih w sallam aynan la tamassuma annar yawma alqiyama jita ɗiɗi no woodi yiite ngen memataɗen ɗiɗi ñande dargal aynun bakat min khasyatillah yiitere wullude kulol Allah subhanahu wa ta'ala wa aynun batat taharus fi sabilillah e yiitere waano tawde ayna e fiiɓantugol laawol Allah ngol nelaaɗo on sallallahu alaihi wasallam laatino ko ɓe ɗuuɗuɓe hulugol Allah subhanahu wa ta'ala no heewno ko ɓe wullata sabu kulol Allah tabaraka wa ta'ala wono noon kadi feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓen si nelaaɗo no janngayno alqur'ana ɓernde maɓɓe nen ananay hito toon sikka ko wurere saggina ñande gonde nelaaɗo maakuno sallallahu sallama feƴƴine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yo o julnu yimɓe ɓen nene Aisha maaki nelaaɗo hiɗa andi si o darike hito takko pilasima hiɗa andi hito makko nanotako sabu ko o wullata kon Abubakar Siddiq koɓe andiraɓe wullugo sanga tawi ɓe darike hiɓe juulaka julde ɓe wullayno kulol Allah subhanahu wa ta'ala karama koɓe feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓen ɓe laatino nde Qur'an no jange ɓe wullayno kono enen en yiyay ɗo Qur'an no jange ɗo le premier au 30e en yiyay Qur'an no jange ɗo Fatiha naasi gongol hay gotol sintata e leydi qiyamul layli misal ɓaabuy tawama Qur'an tippete o qiyamul layli qiyamul layli fuɗɗata ɗo Fatiha naasi julnoɓe e jang e jentotoɓe e julneteɓe hay goto wullata hande tippe tawsi ɓe ɓerɗe yorani yo Allah woni balla men hara inchallah en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗi ɓerɗe men ɗen hoyɗe hiɗen andi Allah no kambani ɓen yoriɓe ɓerɗe mum fa waylul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dalalin mubin halkare wodani ɓeɓe ɓerɗe mum yoori immode jantago inde Allah donc haray watte ila moƴƴa yo Allah waɗi ɓerɗe men ɗen huloɗe mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴin alhaaliji men ɗi yo Allah firte en arsakaji men ɗi torki Allah subhanahu wa ta'ala sellan en nawde ɓe nanda ɓe nawnali ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala hawni sawaba e golleji men ɗi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم ذلنا تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal.